apan tayo dito ibanghelyo. Dito tema ti ibanghelyo tayo, kasla ti bagbagana, ti saan nga pan nakapudpud no. Kuna ni Apo Jesus, anya ti pangyariga kadagiti tattao kadagitoy nga aldaw kuna na. Kas dalawbing nga agtugtugaw iti tiyandaan. Ipukaw ti may sa grupo, nagtukar kami ti naragsak, di kayo nagsala. Nagtukar kami ti naladingit, di ay naliday, di kayo ladingit. Katalaga no daduma, haantay makapudpud no. Uray gayam ni Apo Diyos ka nga makapudpud no. Nangruna ka na kayo nga babae. Kung nanangarod, haam mo, you cannot please a woman ko na jay. Haam mo ka no mapagustuhan ti babae, taapaya. Ni Apo Diyos amis mo hampay makapudno kanya na, taapay. Inikkan na ti kiday, iniris na, sana sinuratan ti bukod na nga kiday. Inikkan na ti buok, karkaro man na. No kulot, inunnat na, dari di pagpuor na, no na po nauram, apan na, unnat lang aruda, diyak maawatan di babae, at na nag-message kanya, nya kumusta kan ma'am? Naawa mo nga tatay mo, ayun father, sigurado mapangka jay parlor, ay inyok tagtagari father, ang ibagbagakin lakay ko kunana, anya obra, unnat lang arud jibuok na, apan napilay pariban? Anya maawatan napay nga unnat, apan napilay pa unnat. Kakala, ang mabangkanaw. Kung ano, hanggang makabudbud nun ni Apo Diyos, apaya. Hindi ka nakatakiday, iniris mo, sa kagimatan ti pagsurat mo, inga tong basit na natartaray. Nung may kay makimisa, lagligipon nyo ang adwak kiday yun, dahil may nakimisa, nalipatan na jibangir. may sakiday na. Gunggunang. So, ti ko na, inikan na ti buok, apan na mo balbaliwan, inikan na ti kuko, ay Apo, kaya nakaaramidan na niya datan na kuko, uray, laagnan na, natapakutkot nga pakutkot, ita nga ingrom. Kauan, kunana, inikan na ti breast, kunana, ay Apo, hanga map na, i-design na, i-bukod na nga size. Inikkan na ti ubat, ay awan na, pa-injeksyon na mata, plat garod. Kipit nga rod. Iso ako na, men, kung na kayo alalaki, haan nyo nga i-prostrate na bagbagiyo, dinto pa'y napagustuhan ni Apo Diyos, da kayo tulaki din, kung niya. At pa'y sumat. Kitaan nyo, niya kanong nagdumaan ti lalaki kin babae. Tila umuna nga pagkakita amon, iyo unad ti bathroom. Tibatron ti lalaki, shampoo, sabon, toothpaste, pasarepe awan toothpaste na, toothbrush laang, nalpasan. Ti babae, Apo, 130 nga bottles niya, di mo ambuno niya ti pakausaran na. Agdigos ti lalaki, da kami 3 minutes laang, da kayo, Diyos ko, 34 minutes, kurang pa'y. Ngayon ti ko na nga makapudpud no, ti tema tayo namin tatahaan nga makapudpud no. Uri da kang nga papadi, nagrigat ti makapudno. Uwan. Nangrunang do ti parokya nga nakaiyasay nam ka ado ti Marites. Ay, ang kamakapudpud no. Talaga ang dalawa, ibagkan niyayo ano dahi tinagawit ka kimaliman ka, bakit kudkudam man tabukot ko, ay, naglaing kan. At least, ada pagpakudkudam nga anak mo, ada pagpakudkudam nga lakay mo, wano bakit mo, da kami awang mat. No pakudkudam ti lalaki, badals ni father, chismoso da. Na babae mo pang pakudkudam, babakit ni father. Ako makapudpud no, talaga. Oray niya aramidin may awan lata, Once nga nagserbi ka, dalata kritik mo, kung nanaday jay. Kung nagpaiso kakabsat, ano na, dudaduma, narigat ni makapudno. Uy, di trabaho yo. Kita ang dagit trabaho. Saya atim ti agtrabaho, masapa ka nga mapan, ipapatim ti agtrabaho, aggagot ka, kung nadagiti ka trabaho, mamukon. Kaya na maipromote. Chismisan da ka mat. Nagkaraladaw ka mat. Ay, madilak ka mat. Iso na daduma talagang hantay makapudpudno, narigat ti makapudno. Narigat ti makapudno. Uray na niya kung kuna tayo, at danto lang tamang dilaw kada tayo. No naanos ti padi, nga ang agong unget,
Ay, naturuturay mo, dagiti pumarokya. Kayat ka kasarita ni Father. Kas-kastrik na ma'am, aginanak ano. Apay, ay talaga isunat ti kayat ko. Apayaan niya ngamin ayaday dyan. Damagaglaan na niya, mista no bigat. Ay, visit di ka pala din naman kita katikista. May masabol pa ilan ni Apo Pade. Nanauwi yung matipadi, ilunlunod naman. Uburan na kasimbaan, ala. Agpatit pa ilaan mo, uburan. Talaga, ano, narigat ti magapudno katamsat. Apay nga kastoy ti bagbagan ni Apo Jesus. Apay nga kastoy ti tema na. Ta iso mismo, haan nga nakapudno kadagiti tao. Iso na mismo, haan nga napagustuhan ti kayat ti tao. Mano a propeta, tinangibagan, nanipod ti after fall, kung na tayo, idi nagbasulad daadan kin Eva, amin a propeta, ibagbagadan, umayen, umayto, ti baggak ti daya, maiyanak to, ti mangisalakan ti lubong, akas may isa nga ari, mano nga henerasyon tinangururay kinkuana. Nakabaybayag da nga inururay ni namnama dati imbagbaga dagiti propeta, impapablaak da, umayton ti mangisalakan kada tayo, ti tao ti Israel, isalakan na, paluntagan ng to ti dalam, nakabaybayag da nga inururay. Ngam idi maiyanakan, ay, kung nati aren, papatayan nyo amin nga ugbingan apaya, ay hanga mabalin na masukatanak. Masapul nga siya. Nya? Idi maiyanakan, ay awang bay mang pastor ti pagturuga, ay pakaiyanakan na, kuluungan. Idi ka nga rod amuna ti agisuron, imbaga na ti podno, ay pugdendan ti ulo na, kayakdan nga ilan sa iti cross. Haan nga nakapudno. Iso nga kunana dito ay anya ti pangibasarak nga itattao ay dagito nga tattao dito akapututan kunana. Imay ni Juan nang nangan ijelet ang ijay nagyan jelet ang nangan ti Dodon nangan ti Dero ti ininom na anya ti kuna dagiti tattao adda mammaag na dati nga tao. Adda ululaw na kuna dagiti tattao. Tatta imay ni Apo Jesusan nakiinom labasit, mamartet ko na lang mo, kaslamol ako like ito nga na po, nakiinom labasit, mamartet ka, nakipangan, rawutan. Iso nga anya ti pangibasarak, dahito yung tattao, ti generasyon ko na, dahito yung tattao, ta iso na nga mismo, haan nga nakapudno. Kakas di magkanya kayo kagusat, anyaman nga ang gulo. Uri agasawa, ang gitaan nyo. Dagiti agasawa talagang sakit ti ulo dayta. No ang agsasao day lalaki. Apa yang agsasao? Ibagaman inton nagsao ni sumao ka mutan. Makapudpud no nga talaga. Hantay makapudpud no, narigat ti makapudno. Taapaya hantay nga rod na perfect. Ilubong tayo haan na perfecto. Adda ta pagkamalyan. Hantay lat na mapagustuhan. Ngam, ti matulad tayo kin ni Apo Jesus, uray pa nanda kayat, uray pa inrurumunda, uray pa amunan kasi di pasamakan na intuloy na tinagbiag, intuloy na di kinasanto na, intuloy na tinagmisyon. Haan nga na upay, di kararag na nga di ibantay ulibo niya, di pagpaspasan ti, di uminom ti kupa kunana, Apo no mabalin, ikatem dahito kupa ti panagsagaba, ngam, no iso ti pagayatam, masapol nga iso ti masurot. Kas di magkanya tayo, ado ti hantay pakapudnoan kakapsat. Uray barangay officials ka lang, uray tanod ka lang, ado. Uray pastoral leader ka, ay ado lang. At adda ang irurumanda ka, sipsiputan da amin nga biyag mo. Amin nga aramid mo, amin nga ipos mo, sipsiputan da. Nga may mesot inaramid ni Apo Jesus, anya inaramid na intuloy na timisyon. Uray no amuna nga marigatan, uray no amuna nga mairuruman, anya inaramid na nagtultuloy ti misyon, haan nga nagsartin. Iso nga dito challenge, dito karit ti panagbiyak tayo kakabsat, masapul nga ituloy tayo ti misyon. Ituloy tayo ti mangiwaragawag tinagan na, ituloy tayo ti agayat, ituloy tayo ti agserbi anapod no iti pamilya kin iti gimong tayo, dadya maglaan ti tartarigagayan tayo. When hantay nga mapagustuhan amin, imposible na ita. Even the Pope, oring nila John Paul II ka nakasansanto pa yun at dapat namang kritikar. Amin ni Apo Jesus nga ron.
Hampay lang nakapudno. Ngamhaan nga dagijay kuna ti tao, timang kontrol kanya tayo. Kuna dangarod ka. Hanggang nagbibiyag. Gapo ti remote control ti karubam. Inya ti remote control ti karubam no, nya ti imbagada kanya mo, isumat ti patpatsi mo, isumat ti mang tenglibiyag mo. No. Handa nga ikan ti remote ti biyag tayo. Handa ba niya kontrolan? Ngam na nagbiyak ka, gapo na dyan bagada nga, ay kasto nga min isuna, ay among isuna, kasto yan. Nung nagbiyak ka, kadag dyan ibagbagada, ay awan ti maaramid mo hanggang makapag-mission. Hamo maituloy. Hanggang nagbiyak, gapo ti remote control ti dagiti mamarites. Tapno, abakam dagiti mamarites, una amon. Agbaling ka nga rin na dahaan. The expectation da, at daan mabalin nga dilawon dang ibagada kada tayo. Ngam haan nga mabalin nga bibiyag ka gapot expectation kadagiti ka aruba tayo. No. Maaba. Aramiden tayo, no nya di ammo tayo nga nasayaat. Iserbi tayo na nya ti ammo tayo nga nasayaat. Ited tayo dita nga kinapakumbaba nga ayat kinayat iti nga ammo tayo nga nasayaat. That's all. Hanting ekspektaren nga mapagustuhan tayo amin. Apaya, nya maalap, frustration lang. Maabak. Ni Apo Jesus, han nga epektaran, intuloy na ti misyon na, awis na kada tayo. Uri, ado ti pakaupayan, ado ti pakarigatan, agtuloy dito ang misyon. Awan ti makatubol, no, nakafocus tayo kini Apo Jesus. Hantay nga agfocus ka dagiti remote control nga kaaruba. Remote control ka kadwa. Dapat nakafocus kini Apo Jesus, awan ti abak tayo, mga abak tayo.